Mukecuru mwiriwe neza. Mwiriwe nawe. Ubyaye umukobwa cyangwa umuhungu akakubera ingonokera byagenda ute? Ase musaza wowe ingonokera ko numva yibanzeho cyane. Ingonokera ni babakobwa bazi neza yuko batari amasugi, ikiyongeyeho ni babasore bazi neza yuko batakiri imanzi, ikiyongeyeho bakaba bakiri iwabo, abo ngabo ni ingonokera. Naho babakobwa babyariye iwabo n'abahungu bateye inda bakazitera ntibashake cyane ntibashakwe, abo ni imbarabara. Ko numva iryo jambo ryibanzeho. Iri jambo nyine muri iyi minsi niryo nibanzeho cyane, bitewe nuko nyine abakobwa muri izi minsi bari guta agaciro. Umuco wacu wa Kinyarwanda barimo barawuca, barimo bigize abasambanyi. Noneho dore uyu muhungu wandaruhutse hano hirya agere gucege kugura indaya. Ubwo ne namutumye rero ibishimbo utugemere dutatu, indaya ngayigura 5. Ubwo rero bari bavuganye 5, uko yaje mu rugo yasaze neza yasaze ngamafaranga aragataye. Dusubiye inyuma faranga arataye mwa reka da abandi bane barambwini yavuye hariya kwanuza kwa cya gikobwa bita Hamana. Ego uhita wumva ngo ibwo nyine mitamvugini rero ingonokera ziba zahuye. Hari ndashaka kukubaza mu rubyiruko ko hari abakobwa bari kwigira ingonokera cyane bagakora amagobe ku mu masaha ya nimugoroba, bari kubiterwa n'iki? Icyo kibazo rero ukibajije inshuro nyinshi ariko nyine baracyashaka umuti wawe. Oya urambwira abakobwa basigaye bakora amagobe, uje kubona ukabona umukobwa arambaye neza aragiye, abagiye kudandaza amagara. Ase nta nubwo yaba agiye na koko mwami ako umukobwa uva mu rugo isaha y'Isamoya akaba aragiye baragiye bwahumanye naho bamutumye. Ubwo mukobwa wumva rishashe gusa. Aho bibera TV turabasuhuje bakunzi bacu, twakoresheje mwihangane kamera yacu yagize ikibazo, niyo mpamvu dukoresheje iri shusho. Muri ihangana rwose muri izi minsi mu kibazo twahuye nacyo cya tekinike, turi kugikosora mu minsi mike turaba twabazaniye ibi bya bindi byiza byanyu mukunda nka ya filime twabaye duhagaritse, ariko mwihanganira komeza. None rero madame ndagira nkubaze, uramutse utoraguye miliyoni 100 wakora iki bwa mbere cyakuzamo? Miliyoni 100 se? Nahita ntegura umushinga mwiza wo kuyikoresha nyine ikunguka andi mafaranga menshi. Ubwo se ko numva abantu bavuga ngo bagikuzimu. Nese ubwo yabavuye ikuzimu? Njya numva abantu bavuga ngo bagikuzimu bakajya kuzana amafaranga. Ako rero wowe si wazajya ukazikizanira udufaranga? Wapi? Nayo ngayo toraguwe nyine nagerageza nabona nyirayo atagaragaye nkayakoresha. Muri make ugiye kumbwira yuko ugira ubuntu. Nyine nge nta bugome ngera pe. Iby'Imana birizana, umugishuza utawuteguye ari Imana ikugeneye. None rero ndagira ngo ugire inama ingonokera. Muze ingonokera kandi wazifashije. Ariko ingonokera nimbarabara zigira inama ziri kwitwara nabi pe ni mama. Ngewe ndi umuntu umubyeyi ntago nakomeza kwita abantu ingonokera. Oya none ze abasambanyi nabaki sabarozi? Oya rega musambanyi n'umurozi bazahirwa hanze. Buriya bagenda bungukiramo ubwenge barabwirwa ubwo barumva ntago bazabyongera. Ubwo wabikoze uramugira inama yo gukomeza? Oya nyine abyumva azabireka. Rero mba nkubwire nakubeshe nabazi ubu ngubu rero ngiye kumva umuntu ingonokera kamubayeho, kuko ubu ngubu rwose nimushake musubize amasugi yanyu n'ubumanzi bwanyu bitari ibyo nabaziye. Ingonokera nimbarabara ndabasuhuza aho muri mwihangana, ariko si uko batuka ahubwo ndi kuvuga uko muri. Nawe urakabije. Ndi kuvuga uko bari. Iryo jambo rikubayemo igiye hindura puraje. Oya na puraje nayo ingonokera nizihangane zireba ugundi murimo zakora. Ndi gusuhuza zambarabara na twatugonokera dutoya tumwe tuba turi ku muhanda mu magobe nimugoro tuba turi kudandaza amagara. Ndabasuhuje cyane. Ubundi ingonokera irutwa n'izi nkoko pe nukuri. Ingonokera rwose n'ababeshe irutwa n'inkoko umuntu yabaga karya babakobwa
umva muze njye iryo zina ndashaka ko turihindura ahubwo reka turishire kuri iyi cano iyi cano yitwa Ingonokera TV. oya muze oya. Ubwo rero bantu bacu twe duhaza imiceri tuba twariye twahaze twabutamye. Hano umukecuru rero mu karere ka Rwamagana ni ahantu bita za Rubona aba yabutamye. Kubutama ni iki mu Kinyarwanda? Ndika muri comment ijambo kubutama. Ariko rero hano hari ikindi kiganiro turi bukore, ukore subscribe cy'imvuga kimwe. Mwakoze kubana natwe ni Ngarambe Comedy, jya kuri channel bita Ngarambe 250 TV, ukore subscribe, jya kuri TikTok ni Ngarambe Comedy. Murakoze naho ubutaha.